sampajangi ala ni pakakasa ni nalengi pong Allah Ta'ala iya wat dingi ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala na tumaktumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilauni sebelum sampajangi ijama angka aga-aga madari yang lupai yakni azan si bawa iqamat biasa yang nggak sepele nih jadi biasa kong kata mas sempajang na jadi dina mas sempajang utamanya sholat fardu dena bang deto nakama jangan sekali-kali walaupun dena wajib bangi sibak kemae tapi maka dena bitta na nigi tahu mas sempajang na dena pigau isalasidinna istilahnya dena pigau isalasidinna detona na bak detona na kama maka dena bitta maka dia sholat bersama syaitan yan itu ampai angkat tahu mas sempajang denule khusyuk salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan apa dia naganggu ki dia maladak naganggu ki setan nareko kama ki atau bangi makanya maka dia nabita kok dia mulai jamai dua-duanya dia mulai istilahnya dia mau sempak basi bawa kama cukup satu jangan tinggalkan dua-duanya jadi ya kok dia tabak kama bawa nih nah makanya meki mas sempajam peni kama ki itu iqamat sitonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak itu juga untuk menjauhkan setan ini tuh sampai maka dana bita ya kok bangi tahu itu setannya lari sampai itu tapi maka dek guru tak muasangi malah si made na malah si pirewat lah gitu jadi makanya upasan nih maka dah ya komeki mas sempajang usahakan iqamat kok kibolata mas sempajang jadi di memeki masam paja sunnah duha iqamat makanya tu nabi ta maka de arihna ya Bilal ya roko maka de nabi ta arihna istirahat ya maka lihat tu batin nabi ta istirahat maka nabi ta arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka de naam ya Rasulullah nabi suruh Bilal maka de kama na sampaja si bawa nabi ta jadi Bilal si bawa nabi ta masam paja kanya sampaja perlu sampaja sunnah nih jadi tapi makanya Nabi ta'arifna ya Bilal ya kok makanya Nabi ta'arifna istirahat ki Bilal jadi ya Nabi ta ya kok mas sempajangi nangga ya alena istirahat apanya jadi nangga ya alena Nabi ta istirahat nareko mas sempajangi sehingga makanya arifna ya Bilal istirahat ki Bilal makanya Bilal na'am ya Rasulullah suruh maka dek kama napa mas sempaja si Nabi ta jadi ya jadi iya sampajangnya nalai waktu istirahat ini tuh nak kira tahu pandita bahkan angka di amuran Ibnu Abbas narampe alena pangulut Ibnu Abbas makada iya ro nabita komelo komite makan jalan da sampajangna iya toy met tatat ya toy met taroko masanna sujudna masanna masampaja iya tuh mata kola dai coba jadi ya komelo kimite sampajangna nabita matenang ya ku mata kola dai iya na pole malalam mabela na pole mamuso na matakko na sampaja ko itu sampajan na malunra lada maka kanja maka tanna batil na roko matanang iha batil na suyo na reko matakko na bitta yo pili pasisele ito iya na tumatakko na hailay dilla mani pa tumatakko na magay maka na yun na iya ro sampajangi nala istirahat ni matuy na bitta jadi ya koliwa itakona na bita na sampajang na istirahat jadi ternyata memang itu sampajang ikon ulit ang nikmati doon na masusah justru manyamak papinadin na kupre mas sampajang tapi yang kami lalu pangulongan ini penting maka da iya tu sampajangnya Pak Bu tanya tujuan jadi aja talai tujuan tapi iya tu sampajangnya alat ya tidak dicarawi pakat kasak itu jadi ya sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan ini tuh ampai angka yasa sampaja sunnah musafir loh
Ia sampajangi ala, tapi angka melo icapai. Mari kita sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ia sampajangi ala untuk ipakai milau dong sebelum melakukan perjalanan. Pahami? Aku ini kata tak salah. Nah, sebab sampajangi ala tujuan sehingga itu mas sampajangi baca selesai. Padahal ia lo sampajangi ala ni pakak kasak minalengi kong Allah Ta'ala iya wat dingi ipake sifat bicara langsung kong Allah Ta'ala na tomat tumali mak dalali lauri kong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilau ni nilat tumas sampajatta cica pipakodi supaya terpahami. Jadi ia lo sampajangi ala atau pakak kasak na paturuk kong Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yaro melo ipake untuk mengilau sehingga yalengi ala dipake pada oto ala ipake laju pandang tujuan na aga tujuan tak mari kita laju pandang maka mereka lo beli karpe mereka lo beli anu mereka lo pakai makwe iya nari yasa tujuan jadi ia tu sampajangi ala nih Dewi gaga pak dongang tembus langsung ke Sidratul Muntaha kecuali sampajang. Ia kayak kaban milima milau doang, angka mau pelawai. Tapi ia kopi sampajangnya ina liwa iha sejak na terima. Nah, tak paham ya? Ia nanti nanya tahu salah paham. Nasi ke sampajang dia ditambah dong. Padahal ia kuibuka ikorannya si bawah desa ina na tambah hadot tau pandita na tambah do sahabat nabita lagi. Yun itu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga ni tetap. Yang mengilau nasabah ala memang ni. Cuma ia koto mas sempajang masih ia itarima. Ia ko isaliwan na maya kan rita pangalah. Tapahan ni. Pada rete lo nama kada ia ko malala kometa ko na paletu. Ia ko mangoto ko masih ia sempajangnya pakat kasak paling cepat doa mustajabah. Jadi ia sempajangnya ala ni tu. Ini tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah toba, angka sampaja sunnah musafir, angka mana tu? Maju angka sampaja sunnah haja, nang kamu yasa dong. Agak yasa hajat, permintaan, keinginan, agak maka ada mereka mapawati atau aja nama mereka boti, mereka boti. Angka mu yasa milau dong, tapi ia kemas sampaja kemilau isi salah. Apa ia sampajangnya pura terbukti nih mapamulay na dita sibana di nadi diolo ina iya kopi sampajang na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajangnya ala untuk langsung sifat bicara pun pangulay aga penilawam aga tapala bawa nih angkanya doang nilamun sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja ya lo subhana rabbiyal azim mapakaraja ya lo mapakaraja sana, ia kupura ko mapakaraja, wasak maka dia kupunnya melo musamba, usahakan mapakaraja jalo punnya. Adab itu, yang kedua puji-pujian, nang kenal hamdu Fatihah, puji-pujian ya lo. Bahkan ilalan na Fatihah, ang kedua umrah makan jala dengan rimil lodong. Aja na pala nih dalam pakai lillah, atau ati pakai. Ya kunadati iya kana abudu ini pun sompa wa iya kana stai ini tempo ini lautulu pokok ada sakutse maka dia Allah Taala na sompa ka atakku maka minta apa yang kau minta ada na nilau cuma ini ipat terui jadi baca iya kana abudu iya kana stai dia na to mangilau materubani ini pun sompa ini tempo ini lautulu pada kemakaran mereka nilau no makaran dia na to nilau ipat terui itu jadi pentingnya. Jadi usahakan yun itu ampai bu angka yasa sampaja sunnah toba nang kamu yasa doa tauba. Tuh, pagi nak kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Yun itu ampai ko katakber itawe pada metode ko tanyalino nonroy. Pada petanyalino itay alam sujuk masuk padulong na po Allah Taala. Itu ampai takbiratul ihram yan ang lesan na panawalina lesan na paringaralina kung Allah Ta'ala maningaran isingkarin ikatagari yan na tutaw makada mangolo nilaw ripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila
ya ko deta matarubani baca patehe ya ko nadapi iya kana abud hidi impong sompa wa ya kana stai hidi tempo ndu lautulu atau kanyati aga tebutukan atau kanyati ko gena tu nakada gurupta iya tu patehe si to ngana cek kosong itu cek kosong biasanya cek kosong dega ge sana lisari makilo jadi itu patehe tilau ni ya kon kala satta tilau na pero iya kana abudu wa iya kana stai ini mugu sompa hindi tempo ndu lautulu atau kanyati po ang kaje pacoba kana kai eta pasaw la sakya tetap kanyati jamo tanana ya kana abudu ya kana stai balasa ka pasaw la sakya aja mo atau atina ini makiro Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani ukuro adu lagi. Padahal ngukuro dua tenrona. Ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengamin. Ilmu rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani ada sallallahu rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan tayyiban atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ini kata pakai di apa lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan tayyiban ini apa lagi iya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imang sami Allahu liman hamidah maka dia makmum rabbana lakal hamd aja ditakada sami Allahu liman hamidah makmum maka dia itu rabbana lakal hamd milus samawati aja ditakada di sami Allahu liman hamidah imang ini maka dia sami Allahu liman hamidah akan kiri makmum rabbana lakal hamd aja takada di sami Allahu liman hamidah b imang ini iya makmumnya d maka dia rabbana lakal hamd milus samawati wa adu min syai'in ba'du ya jaga minta itu makmum maka dia mang sami Allahu liman hamidah maka dia telena sami Allahu liman dena maka dia rabbana lakal hamdu itu ampai balagai betu nak ada sami Allahu liman hamidah maka dia rabbana lakal hamdu nah sama iya minat itu bacaan makmumnya iya ni kata masam pejaca di pakai sami Allahu liman hamidah napa to maka dia rabbana lakal hamdu paham nih Pak ni kata salok kemudian maka kau naik pakai kesah jadi papasanya kejolai supaya tanpa hatu yang makado iya roko Thomas Sampajan magi di nade nama cening istilahnya madari pada kau maki tangga ki Mas Sampajan nah sama iya narona yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal alak nih ya jadi dosa iya kotor rokok na kaji maka itu nabita iya komelo lo Mas Sampajan makna nabita ro atana po Allah taala nalay po Allah taala dosana na pigaw iro na patada nyo ko salingkana si bakulun na ina to ampay madari matana papinadingi ko tani watu Sampajan iya kotor pura na rokok pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tao na batungan na nabatun ito Sampajan ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni Mas Sampajan yan na tama wato Sampajan na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodin na jamay yan na pura na Mas Sampajan tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan ni hikman na to nalolongan ni iya ni ko de papada-pada mo pura na si bawa de na eta sapa-sapa mo jolo tapi kana tukong ka yan ang kana makalichua selesai persoalan dewa kenaro makanya tapi angka suku itu demi gagare ke maka ada suku to nang apa itu Sampajannya telu gaga nelo ipade ceni paringerang baca si bawa kedo na dia mungkin makanja mana ipas suku paringerang ya lupa kada senrakan itu de ina teteh sama ko jadi dia na to ampe ke Sampajan sunna angka sikili iya mana na rositongan na mapasuku do papaten tele istilahnya